मरुओइबा पाउ पिजरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साबगी मतंगदा सयेदनरिबा सी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट थिजिनबा हौख्रे अमदी माउद लेबर रीजनल पोटैटो फार्मेसी मरी लेनबा सिंग यंगसिंद्रे खुरुमजरी मिरेंग ताबिरिबा सिंग बताराम नुक्सरी पाउ संदोकना पिजरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साबगी मतंगदा सयेदनरिबा सी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट थिजिनबा हौख्रे ISTV News na fangba paugi matung ina satkiba megi tang tara mangada Health Services Manipur gi maikaidagi Sagol mangda Imphal East District Hospital sabagi matangda sayet nariba thigat pinaba Manipur Sarkar da haizaki hairi Manipur Sarkar na Health Services ki wafam madulum na lauduna Vigilance and Anti Corruption Department Manipur da Hospital sabagi lairiba sayet naba thigat na bakhangalaki bani hairi Vigilance and Anti Corruption Department na Health Services ki Director da mari lainaba documents sing pikhalak naba khangalakle hairi documents singi manung da Hospital से साबगी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट हॉस्पिटल से साब मतमदा सोकदबा पतालेन की मफम सिंह मसी सानना बखोटनबदा लक्षिन खिबा लमगी सरुक पतादार मंगादगी लैखिबा एकर अहुम दशमिक तरुक अहुम पाक साउबा लमगी अकुप मरोल हाइरिबा लमदु संगम अमद लुपा लाख मरी लिसिंग मरी फुद्रा दा लैननबा कैबिनेट मीटिंग ने अप्रूव तौखिबगी वारोल न चिंगबा डॉक्यूमेंट सिंह यावरी पाव असिना मखा तारादुना हाइरिबा डॉक्यूमेंट सिंह असि हेल्थ सर्विसेस ना थुबा मतमदा मरी लैनबा चे चांग सिंह पिखटनबा थौरांग तौरे हाइरी Mauda Labor Regional Potato Pharmacy Mari Lainaba Singh Yangsindre Hiram Asida Report Ama Solasima Samapan Hundra the Linkat Kiba Mauda Lariba Regional Potato Farm Hiram Kiada Awada Pakiana Pictali I know the legendary pharmacy who Maugi Regional Potato Farm Duni Maru in a pharmacy park South Sea Acre Lissingamaga Germany. I get cycle a bagi tung the lady Bapaki terracing a sea Haribasi Akoi Alutham from singing Maru in Igi Oitam the lady Bahai from Singasi Chow Kraba Akoi Acre Lissingamaga Jama Park South Mafumasi Akoi Yanchin Binaba Watpadagi Hosi Tongan Bamu Krana and Corset Toropagi Akoi Paul Fungi. Encroacher की प्रॉब्लम सीधी यामना लई घरे हैबदी नाकन ये रो मारों खुदी मक्चेल ओइना मुखगी एंक्रोचर सिंजे लाए कइनोदा अखोगी स्टाफ सिंजे मटिक जादरे हाइबा असुक चावरबा फार्मेसी सेनना बोहनबदा लेफम तोक्रामा गी स्टाफ असि कुंट्रा ग मंगानी मसदे एओ यावरी ड्राइवर यावरी अदुगा तोंगान तोंबा अकाउंटेंट यावरी अदुबु हौजिक फार्मेसी दा थबक सुरिबसी मिय सुमनगी 13 खक्तनी 13 खक्तना हाइबा एकर लिसिंग मग चामत पाक चौबा अदुबा फार्मेसी यंगशिन बायबसी अराइबा थब अमदि नत्ते Always a director, I do the Hazabani, but staff and what but do not put Subadin and Ware. I do not, Madam Worker staff, Matixana, happy you have a sea with the shoe. Boy, the higher guy. Some cannot talk to the lake and a higher to no country. Masagi increase a man's with Antonio Bohona Gadra, from Nakanda Pangi, Alutanaba, Never Meam, Banana Bohona Gadra. But say the farmers not one ba internal state sing, our natural Amdi Nagalenda, Adumba Aluchara sing, Piduna, Lagli. Adubu, Libo from the housing stop what pa Adugalena, hide of pharmacy to one from Singda, London Sige and the music and course to Asina, pharmacy da Atoba, taking Mapida Nate. Fangi matang su level ki kusuman hanadagi hangat krabasu fanda hangat tabana awawa kya mayongnari Fangi wadi yamna shortage oikre mamangai dadi akogi wages amagi mamalse masi only lupa chamaga kunmanga khatang oirami adubu hojikti mi amamangi wages ki mamalase lupa saniga kumanga de hekat khare wages mamal hangat khare haina wages mamal sidi government na khoida hojiba ke pibirakti ba hanagi chama kumanga gi mamal sida adum pibire aduna Madam Oiraga, Apoina, Apogi, Alu Tabagi Tage Sida, Yamna Sortes or the air, Kaina Habada, Migi Mendes, do you repeat the Bayadi Haba?
फार्म असिना हौजिक फावबदा सही क्या की ममांगदगी एखो युमथंगनब स्टेट सिंग नागालैंड अमदि अरुणाचल दा आलू चार असि एक्सपोर्ट तोंगनो लाई हारि फिल्म असिदा स्टाफ की अवार्ड पर लेरिबा अदुगा तुवान बा इंफ्रास्ट्रक्चर की अवार्ड पर लेरिबा लोइना ना एखो फार्म असिदा एंकोचर क्या मच खिलाइबा असि मरि लेनेबा अथॉरिटी ना मियंग चनो मतम यौरे हाइबसिनी वीडियो जर्नलिस्ट अबोइगा लोइना जित निंगोंबा ISTV न्यूज़ रीजनल पोटैटो फार्म माउ UPF की चाही असिदगी लिसिंग अनिगा कुनमाथोय फावबा थौपुगदबा एजुकेटिव मेंबर तरा तरेट वासक लौबगी थौरम अमा ngasi BTPA की सहित मिनर मखोंगदा सीनियर सिटीजन RK रेनेंद्रजित वासक लौख्रे W सेकेंड बु प्रेसिडेंट N रूपचंद्र बु वाइस प्रेसिडेंट उशम निरंजन बु सेक्रेटरी जनरल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ओइना S इबोहन बी अमदी फाइनेंस सेक्रेटरी दा अचुंग यावना एजुकेटिव मेंबर सिंग वासक लौखे थौरम असिगा मरी लेना कैसामथोंग मोइरांग निंगथौ लेरक्ता लेबा सना जन्मस्थान क्लब तपांगथोप थौरमदा सीनियर सिटीजन RK रेनेंद्रजित UPF की हानगी प्रेसिडेंट S रतन कुमार यावना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्यागी लुचिंग सिंग सरुक याखे नौना खलबा प्रेसिडेंट दा हानगी प्रेसिडेंट मरी लेना बचे चांग सिंह खुसिनखे UPF न सिंधुना ममांग पांगथोखिबा माराथन लमजेल दा मकोक मथंग तारबा सिंह दा मना मथुम सिंह यंथोखी जून 19 दा केक्रुपात पांगथोकदौरिबा अथौबा सिंगिनिंग सिंह थौरम असिगी मांगोइनना ngasi वांखै खुनौ सोइबम लेकाइदा लेबा नुपी खुनाई कनबल लुपना केक्रुपात की मफम सिंह सिंहबगी थबक सथखरे लुप असिगी प्रेसिडेंट मुटुम प्रोमिलाना फोंदोरकपदा अथौबा 19 लमदम असिगी मियामगी खंदुना थवाई कटखिबा अखोइ पुनमकना ngasi सुनिंग सिंगले विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वहाई अहुम मसिना मणिपुर मई हौना साखी अदुगुंबा नुमित अदुबु निंगसिंगदुना पांगथोकदौरिबा जून 19 की थौरंगी मांगोइनना लमतु सेंगबगी थौरमस्ति पांगथोकपनि हाइखी अखोई लुपकी ओइना मखोई 19 अथौबा अथौबी सिंगी निंगसिंगबो ओइना हादि 33 सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग डे 33 सुबा कुमोन लाकपसिदा माई लमतु मई याताफम 19 न याताखिबा मफम सिबु लमतु सेंगबो ओइना खोई लुपकी ओइना सेंगजाबनी मसी 19 सिबु खोइना निंगसिंगबो ओइना मखोई 19 से करम तौना सिखिबनो करम तौना लेतबनो हाइबसे अखोइगी पुनिंगदसु थमोइदसु नोंगाइतबा फावरी हुजि फावदा निंगसिंगी जून 19 की नुंथिन पुंग 12 तारकपैदुदा मयाम हौनरुबा लेतना हौनरखिबा इहौ दुदा मखोइ 19 से लेखिदबनी सत्खिबा तांग तरेट की नुमिदांग पुंग मापल्लोम तारकपा मतमदा यारिपोक बिष्णु नाहागी लेरक सगोल तोंगबा मियामना कैसाम लेरक हायरगा सुखंगनबा मफम अदुगी लमलोंग अहुम फांगबदा सखंगदबा मियोय खरना नोंमै राउंड खर कापलमले हाइरी थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना यारिपोक बिष्णु नाहा लेरक अदुदा लेबा नुपी क्याना ngarang वाकत मिफम सथखरे सेनबा मियोय सिंफादुना आइन गी ओयबा थबक लौखतकदबनी मिरक्ता नोंमै काप यानिंगदे मतुंगदा सिगुम थौदोक अमुक हना थवन बिगनु हाइना वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबि नुपी अमना फोंदोरकले मरी लेना बदिना कारगा के बीबी आप पता है बीबी मिला तलो मैं का संडे प्राइवेट स्कूल अमदि सरकार के स्कूल लिंखतपगी नुंगी ओइबा वाखलोन यामना खेतनै पोजीशन 15 फाउबगी मनुंग चलगा स्कूल की परफॉर्मेंस फजबा सकलगदी लैरिबा सरकार के स्कूल सिंगदगी खरा फबा महिरोय सिंग खंगतलगा पुन्ना हौजिकतगी हौना कोचिंग पीरबदि सरकार के स्कूल सिंगदगी पोजीशन यावबा ngमगनी हाइना एजुकेशन एस की डायरेक्टर थोक्सोम किरण कुमार ना हाइख्रे ngasi क्लास 10 की परीक्षा दा लमलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल दगी सरकार के स्कूल सिंगदा ख्वाइदगी मार्क वांगना फंगलकपा कक्चिंग ताबम के शर्मा ओकपगी थोरमदा डायरेक्टर किरण कुमार ना मखाताना हाइखिबदा हंदा क्लास 10 की परीक्षा दा सरकार के स्कूल सिंग असादा यंखै पास तौगी चांग यौरखिबा असि ओजा सिंग होनबदगिनी सरकार के स्कूल सिंगी महिरोय सिंगसु लाइक फहनसी हाइरबदी एकेडमिक एटमॉस्फेयर फहनबा मथौताई हाइखि The intention for having a government school and a private school is quite different. Top position moi kunga manga dugi manungda changba ngatana sarkar ki school phai haigani hairagati yang komi akoi matang ga tarang thongan akoi school ki khaga phaba nga ga pulap targa bujidai coaching targa kaman ba nga ya kai chama yawakani koina but the concept is not that is satra myam riju mipung kodimaki laboratory test bomta which is very bad project diet ki oza myam la moina oza khara training tarka da class tak pala ki haita di lairiba course ki makha da le ko chapter number 5 ta me kalo mana ta ki haita di chapter number 6 ta ka
Ngasigi Thoramadu the Education SK Additional Director CS Sachi Lamlong Higher Secondary School gi Principal and Sobita Amadi School gi Mahiroi Amadi Ozaka Yanasaruk Yaki Imphal lagi awang lomda kilometer marifut taruk lom satlaga leiba maram khuldagi nongsup pangna kilometer kuntra mapan lom satlaga leiba wilong khulenda tata tupum haina khangnaba khulgi changpham manakta leiriba masing yamlaba nungbi singi maramda Tizin humzin bagi thabak ama the Historical and Cultural Research Center Sagolban Naurem Thong Imphal gi President Naurem Indramani amasung IPR gi Director Haisnam Balkrishna ani gi liching makhada member yangkhaina saba mioi khutpu amana satuna thizilure mafam aduda yungliba nungbi singa se khwaidagi wangba nungbi gi awang bana meter 8 aduga athabana meter amarom oigani nungbi singa se chawrakna samaga kunthra manga romni Manipur gi puwari ga yamna maruiba monument sing asi ngasidi Manipur lengakna the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act listing amaga choma panjangkhai nipan gi makhada ngak senduna thamle hairi Ziribam district ki Ziri thongda hangba foreigner check post ta chinganingai oiba mongda Manipur changnana bukhona ramba nupi ama fare nupi adu check post asigi SIP Genglan lun na luchingba team amna fakhibani mark fabada Aadhaar card ani fangbangam ki local gi lol ngang bangam dabadagi lol khangba mitop singi mating loinana mark fabani Ziribam police ta ain ko eba thabak lokhat na basina khre hairi paugi marathana atten brem tang luxury Asian Girls Academy da class 11 science tamna bagi admission form thajare school sida qualified oiraba mani mapung phana train torbo oja singna takpi tambiri mapung phana same sarba classroom amadi kusukulai folam suna thamlaba laboratory se sang naina weekly the monthly test pangthokli subject khuding mapan gi expert na counseling piri nupi masa singna mapung phaba education gi mangal pibuga loinana fajaba moral character tambiduna lamdam sida nupi singi tha wakhal hanamgi pandam da linkaliba Asian Girls Academy Sagolban and Shiro Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi same saba matam da yar mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professionals. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for class 11, humanities and science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex North AOC. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor sorakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidabak amatta ngaraba upaidi Jolib syrup amasu Jolib capsule ho changni sinabiyo Baba, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jamane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amun piri sidi. Taj electric ram no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil chabiu. Karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu lejari adongi manak nakpa store dagi fangbigani Chabada hauraba hakchang soktaba Bohagi mustard oil the taste of Assam distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirakpa yagani Bohagi mustard oil Imphal Valley Academy Co-Education Kari Imphal West District. Admission open for class 11 Science and Arts including Home Science for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer. Separate boys toilet, separate girls toilet. Transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. 2018 sida aina bukai 2079 my papa ko sa BYS PMT ke faculty senior ang mating pambi Jadi san pina sa my papa ko ga pa si KTC aina BYS PMT coaching center sida pining my papa ko credit as aina BYS PMT da designing income and be a
by USPMT. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawbagi aroi bendomiti lakliba June gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Khanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Amukana taram nokcheri makhataba pao Praja Singh da sarkar ki scheme gi kanaba sing soidana fanghangani haina Tourism Corporation Manipur Limited ki chairman oibata natana Konthauzam Kendra gi MLA su oiriba Dr Sapam Ranjan ngasi mioi nifu marida gas connection pibaga loinana Chief Minister gi Haksel gi tengbang gi card yanthokpagi thoram da haikre Konthauzam da laiba MLA gi yumda pangthokpa thoram adu da Konthauzam Mandal BJP gi President H Lal Kanhai su saruk yakhi RBD Indian Service na senduna pangthokhiba thoram aduda MLA na makhata na haikibada Kendra sida schedule tribe ki oina piriba gas connection asina aroiba natte makhata na supi ki gani haikhi Onguding magda gas connection piraga sigisuna koi health hazard laitana ba duga awa ba su kano tawdana ba amarom da haraga u bakthaba gi kano environmental om da su yamna kana ba gi kano sigi paithar pa skin li yamna kana gani na khanse moina paisa sangam da sida lagna na baje magda kha changam bi ai natan absolutely free ni koi ko government na kano tawriji si tribal si khakta natana koi general gi AY pai ba si jo phania mien thokpa kano tawre duga atopa kai tasengna yamna genuinely darka waiba kendra gi sinna kai genuinely darka waiba sing so kai tobu ya bano ba ko yam kanna ko chathari Manipur Digital Photo Studio gi mioi tara ni thoina sabat team ama Siri Lily specially exploration gi damak ngasi Kangla gi gate gi IMC opposition leader T Indrazit na lamthakre exploration asina Siri khulgi miyam gi yumlai kairai amadi hingbagi mong matau sing miyam da khangan na bakot na bani haina program coordinator Gunindron haike T Indrazit na khongcha da cinema park na miyam da makhoi gi pauzil piba oirasanu haike Digital photo koi gi rojina studio sina yabna apaba aduga Siroi da leriba moi gi mong matau sing aduga Siroi da leriba kai leri kamai tore hai photo pautumbagi adum khongcha da chi mai pak ba amasung aduga chapi ba yam sina apaba aduga leriba mayam du miyam da apaba paujin bibiu hai ba phamje ai thamjeni The Manipur Public Libraries Act lising Chamappan Marifunipan Tabak Onto Directorate of Public Libraries Lingduna Masigi Director Hapu Haibu Wafam Yauna Tongan demand Kia Taudunangasi Manipur Library Association Wakat Mifam Satabagaluna Manipur Chief Minister da Memorandum Pisin Kre Kaisampat Lemazam Laikai Mamang Community Holders Atakiba Wakat Mifam Aduda Saruk Yakiba Association ki President K Saubana Manipur da Library Chakat Haluhai Matam Gagi Mamang de Sarkar Taknaduna Lakli Sarkar Namiding Sangbi Dabadagi District Library sing mathau tawdabaga sab manare athuba matamda sarkar na mityeng sangbiu haikhi tawdana thabak onthokna leiri masi thabak ta onthok piu aduga masigi ek gi makhada leiba Directorate of Public Libraries haibasi linkhatna khogi Manipur dal public library gi system se masi chawkhalana ba khogi district library sing phajana chawkhalana ba sub divisional library sing linkhanana ba beneficiary club library sing na chalaiba library sing si ahing ba amamam loin ohenna ba grant pinana ba magi thoksilya na ba gi damta khoi public library gi tongan ba directorate ama darkar lai madugi directorate tu hangdokpiu Sarkar ge school sing na thengnari ba khudong sa da ba sing matam san yengsin biduna sarkar ge school gi mahairoi gi thak wangkhat hanna ba thabak paikhat pa mathau tare haina wangkhai high school gi headmistress awardee Y Mirabai na phongdokre 100 class 10 gi parikha da school adu gi letter mark phangduna first division da mai pakla khraba pass tawrakraba mahiroi sing school na sinduna harau tayam na ok pagaloina na khudol pot piduna pungning thaugat khre thoramadu da school gi oza amadi mahiroi kana saruk yakhi headmistress Y Mirabai na School asigi mahiroi nifuni thoi parikha thabada first division da tara mari second division da kunmathoi third division da manga pass tawki mahiroi ani amana compartmentary lakhi private school tamliba mahiroi singi mama mapa na lawriba thodang sarkar gi school singda tamliba mahiroi singi mama mapa na su chapcha na lobirabadi sarkar gi school gi mahiroi sing hena fagat han bangam gani haike
सरकार पाइब्रीबा मैम सिंसना जिउजी मोइना पामबा टारगेट यंगबी दमकता गवर्नमेंट स्कूल मुथरबा गवर्नमेंट स्कूल ममिंग चटपा लेरंबा मैम सिंसी खरा संगतपियु मखोगी अवारपा मैम सिंसे यंखतपियु अदुगो ओजा सिंसु कथोपगा म लोइनना मसागी इसा सिंसे आईगी इसागी दमकता होनरिबा समाइना थवाई खुबाकता हाबगा होनबियोबा अदु रबैदी ngasi मोइना पामिबा गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल ना तंगान तंगान खंदुन तौदने लेइसे कदुंगेदसु तौगंगा मोय अदुगा लोइना बक समाना माई पाकपा अनि गवर्नमेंट स्कूल ना नो पदुर कदुंगेदसु ओइरे सब्जेक्ट अहुम द लेटर चतुना मरीफु दशमिक तरेट मार्क फंखिबी स्कूल अदुगी महिरोय सगोल सेम रोमिताना स्कूल अदुगी ओजा सिंह निंगथिना ताकपी तंबिखिबना ट्यूशन गी मथोक ताखिदे हाइखी गवर्नमेंट स्कूल तामखिबा जाखो पेरेंट्स ताबदगी तामखिमने अदो अखोय हुजेवा तानो गवर्नमेंट स्कूल जो दम अखोगी प्राइवेट स्कूल गा कशो हंदाबा नते गवर्नमेंट स्कूल जो दम ओजाने कान होनाई को अदुगा अखोगी अदम चांगरी लिवेन ओना लाइबा गवर्नमेंट स्कूल मॉडल जो ओबगी साहित्य अकादमी कोलकाता में साहित्य सेवा समिति कक्चिंग मणिपुर ने सिंधुना नुमित निनी सुबन सथगदबा ऑल इंडिया यंग राइटर्स मीट कक्चिंग गार्डन नगारांगदगी हौख्रे थोरम मदुदा सकनाइरबा अईबा अतुल तिवारी अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट माधव कौशल्ला साहित्य सेवा समिति मणिपुर कक्चिंग की प्रेसिडेंट यंगखोम केंग वावदी मणिपुरी एडवाइजरी बोर्ड की कन्वेनर एन किरण कुमार नमरु ओइब मियोय सिंह ओइना सरुक याखी हौदोपगी थोरमदा मसा मसाना इजबा सैरेंग सिंह पाथोक्तुना मियामदा ताहनखी लमफेल लेबा सीआरपीएफ की मरीफु तरुक सुबह बटालियन की कुंट्रा मरीरक सुबह राइजिंग डे की थौरम पांगथोखरे बटालियन हेडक्वार्टर पांगथोखिबा थौरम अदुदा सीआरपीएफ की मणिपुर अमदि नागालैंड सेक्टर की आईजीपी राजेश कुमार मरीफु तरुक सुबह बटालियन की कल्याण सिंहाना सरुक यादुना तोंगान तोंगान कल्चरल प्रोग्राम अमदि इंटरटेनमेंट चिंबा प्रोग्राम क्या पांगथोखी सीआरपीएफ मणिपुर अमदि नागालैंड सेक्टर की आईजीपी राजेश कुमार ना सीआरपीएफ की पर्सनल सिंगना लेबा की दमक कथोक्तुना लाकली टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट की मायोक्ता मतम सुपदा लेप्तुना लेबा की याइफनब पाइखतली असिगुम्बा राइजिंग डे की नुमित असिना सीआरपीएफ पर्सनल सिंगबु पुकनिंग थौगतली थौरम असि पांगथोकपना सही चुप्पा थेंगनरकपा अवाबा कया मिकुप अमत्ता ओइरबसु काउथोकहंदुना मखोइगी पुंसिदा नुंगाइबा खरदि पीबा ngamhalli हाइखी Every Jawan officers, they have special emotions, feelings, attachment with their battalion, and today we celebrate the Raging Day with pride and a sense of belonging that each battalion, each Jawan has with its battalion, and to reaffirm our commitment to the service of the nation. ममांग थागी तांग अनिदा इंटरनेशनल फुटबॉलर ओइना खलकलबा सानारोय अमा फुटबॉल रेफरी ओइरुबगी वाहुदा फुरखरे सेनाबा मियोय सिंग मतिक साबा सराक पिबियु हाइना अपोकपी ममाना मणिपुर प्रेस क्लब तपाउगी मिफम पांगथोखरे सोकलबा फुटबॉलर अदुगी ममिंग एमडी फजल कवी मयांग इम्फाल बेंगुन अवांग लेकाइदगिनी महाकपु फुरकले हाइदिबा मियोय अदुना बेंगुन मखा लेकाइदगी एमडी मुस्तफा अमदी महाका लोइनाबा मियोय सिंगनी अपोकपी ममा रोमिना बेगम ना महाकी मचानुपा इंडिया की महुत सिंधुना भूटान द सानारुना बखलकलबा सानारोइने सै उतुब सिजनदुना फुरखिबा दुदा थीना सोकपदगी ngasi फाउबा इम्फाल हॉस्पिटल ला लायेंगदुना लैरी मुस्तफा अमदी महाकी कांगबु आइन की ओइबा मतिक साबा स्टेरक पिबियु हाइकी अमंबगी खुदोंग चाबा लौरगा लुमदुना लैरंबा मुस्तफा अमदी मागी कांगबुना उतुब अमदी सिंगाई बागना हालगे मतागुम सिबयाना फुरखिबा अदुदा चेनबा मियोय खुदिंगमकी मफमदा असुंबा वयल फंगहनबियु असिगुंबा लाइबक थीबा थौदोक असि मतुंगदा अमुक हन्ना थोक्तनबा लमदम असिदा लैरिबा सानबबु योखतपिरिबा अमदी फुटबॉल बु नुंगसिजबा मियोय खुदिंगमकना मियेंग चंगबियु सिविल ऑर्गेनाइजेशन पुनमकनासु असुंबा वयल फंगनबा होनबदा मतेंग पांगबियु मोरे वार्ड नंबर 5 नौना साबा लांगकिम होटल एंड यूनटेप्स रिजॉर्ट्स चांदेल की एडीसी लुखोसई जौना ngarang संगाखरे थोरम अदुदा एडीसी की मेंबर अमदी होटल की मपु यावना आईएसटीसी मोरे की थौपुबा अमदी मियोय क्याना सरुक याखी कक्चिंग वाइरीदे लैबा सिलीबा कोचिंग सेंटर की बोर्डिंग दे लैबा क्लास 10 तंबा महिरोय अमा ngase अयुक थौरी यानदुना सिरमले पुलिस ना मिशेस की मतंग केस अमा लखतुना थिजिनबा हौख्रे हाइरी सेराम मुनाल मैतई कौबा चाही मरीफुरोम सुरबा न्यू कैथल मानबी बाजारदगी मियोय अमा चतखिबा तांग 5 अमदी 3 किलोनबा अहिंगदा मयुमदगी थोखिबदगी थीबा खंगद्रे हाइरी
Mahak fit manga inchi mari rom wangi kulai kuchuni masapai mahak na mayumdagi thokiba matamda amuba khongra wa masetki Wauthangna ba machugi furit amalitki kanagumba singna mahakpu thengnabirabadi manak nakpa police station natraga kaithel manbida leiba ningthau khongjam inausada pau pibiu hairi loisilakpada maroiba pau amuka napizari Imphal East District Hospital sabagi matangda sayed nariba State Vigilance and Anti-Corruption Department netizen bahokre amadi Mau the Labor Regional Potato Pharmacy Mari Lainaba Singh Yang Sindre. Pideng Tabiri Basing Bu Amuka na Kurumzari.